ba ofisiye bakuru biga mu ishuri rikuru rya polisi riherereye mu karere ka Musanze bari mu rugendo shuri mu gihugu cya Nigeria mu rwego rwo guhuza amasomo bigira mu ishuri n'ibikorwa mu kazi. Ni urugendo shuri rw'iminsi 5 rwatangiye kuri iki cyumweru ku itariki ya 3 Gicurasi, rwitabiriwe n'itsinda ry'abageze kuri 47 barimo abagize ubuyobozi bw'ishuri, abarimu ndetse n'abanyeshuri bakurikirana amasomo y'ikiciro cya 14 ahabwa aba ofisiye bakuru mu gihe cy'umwaka wose. Umwaka umwe. Hanyuma rero aba nabiga mu bijyanye n'ubuyobozi no gukemura amakimbirane bakomoka mu bihugu 10 bya Afurika birimo n'u Rwanda, ari byo Eswatini, Gambia, Kenya, Malawi, Namibia, Repubulika Centrafrica, Somalia, Sudani y'Epfo ndetse na Uganda. Bakigerayo bakiriwe bakiriwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'urwego rw'umutekano muri Nigeria, Ali Badawi, mu muhango witabiriwe na ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Vincent Karega n'abandi bayobozi bakuru muri icyo gihugu. Mu ijambo yavugiye muri uwo muhango, umuyobozi mukuru w'urwego rw'umutekano muri Nigeria uyu Ali Badawi yabifurije ikaze, abashimira kuba barahisemo Nigeria nk'igihugu cyo gukoreramo urugendo shuri rwo kubafasha gushimangira amasomo. Yabivuze muri aya magambo ati, twishimiye kuba mwaragize igitekerezo cyo guhitamo igihugu cyacu nk'ahantu ho gukorera urugendo shuri rwanyu. Ibihugu bya Afurika bihuje intego kandi ibihungabanya umutekano bihura nabyo ni rusange, by'umwihariko ubwiyongere bw'ibyaha byifashisha ikoranabuhanga, iterabwoba n'ibyaha byambukiranya umupaka. Ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria Vincent Karega yavuze ko uru ruzinduko rugaragaza ubufatanye bukomeye busanzwe hagati y'ibihugu byombi, rukaba ikimenyetso cyerekana icyifuzo cyo kwihuza kwa Afurika. Yashimye ubufatanye bugenda bwiyongera hagati y'inzego zombi za polisi, ashimangira ko u Rwanda rwiyemeje gusangira ubunararibonye bw'umwuga mu rwego rw'ubuvandimwe bwa Afurika. Icyo wamenya nuko biteganyije ko muri uru rugendo shuri abanyeshuri bazahabwa ibiganiro bitandukanye, aho ku munsi wa mbere baganirijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'ikigo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gishinzwe kurwanya iterabwoba, Bwana Idrissa Manulailai. ngo wabaganirije ngo ni ikiganiro cyagarutse mu buryo bwimbitse ku mateka n'imiterere y'ibitero by'iterabwoba mu gace ka Sahel no mu mugabane wa Afurika muri rusange. Agaruka no ku ruhare rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'imbogamizi zikigaragara mu guhangana n'iterabwoba. Rero amafoto yabo n'aya ngaya nabo kuri televiziyo ngira ngo barimo barabirora, bagiye mu rugendo shuri nyine kunoza amasomo yabo. Bagendera rimwe tukanakomeza n'iyi nkuru ya Kapiteni Mike George Mukura. Areba ku gihe rwose irahari, niyo ibanza. Yagiranye ikiganiro na The Long Form. The Long Form ni ya wa mugabo njya mbona yitwa Ndedi, yitugezeho nyine yitwa Nayombya Sani. Sani Nayombya. Bagiranye ikiganiro rero n'uyu mugabo witwa Mike Mukura George Kapiteni. Abantu rero bashobora kwibaza ngo Mike Mukura ninde? Ni umwe mu bantu bazwi cyane mu gihugu cya Uganda, afite amateka mu bya gisirikare, ubucuruzi ndetse na politiki. Kigiye duhe link sha abantu bari kuyitwishyuza cyane. Hanyuma link y'iki yahanga yarayivu ntabwo iri hose. Naturebere. Yitwa rero Kapiteni Mike George Mukura, ni umwe mu banya-Uganda, akaba yaravukiye mu karere ka Soroti, kamwe mu karere bavuga ururimi rwitwa Iteso. Igiteso ngira ngo Igiteso ndacyumva. Mu bya gisirikare rero yabaye umupilote mu ngabo za Uganda, ntabwo ari umuntu woroshye muri politike yaho. Hanyuma ni nahakomora izina rya Kapiteni kuba yari umupilote. Mu bya politiki n'umwe mu bayobozi bakomeye mu ishyaka rya NRM riyobowe na Yoweri Museveni Tibuhaburwa. Yigeze kuba minisitiri w'ubuzima muri Uganda, rero kugeza ubu n'umwe mu bayobozi bakuru, vice chairman wa NRM. Mu bucuruzi rafite ibikorwa byinshi cyane by'ubucuruzi, cyane cyane mu by'indege n'ubwikorezi bwo mu kirere, ariko kandi yigeze no gushinjwa ibibazo bya ruswa bijyanye n'imiti, ariko nyuma za kugirwa umwere. Magambo make ro Mukura n'umunyapolitiki ukomeye, umucuruzi
mu gihugu cya Uganda uriya mugabo rero witwa Sani Ntayombya kuri YouTube channel umurongo witwa The Long Form aganira n'abantu batandukanye muri aka karere cyane cyane abakoresha ururimi rw'icyongereza akaba rero yaragize navuga ko ikiganiro cyiza cyane na Mike Mukura